Sabata imini sabata ibente wabanywe. Ndakela unyoba Shumaili angole ngumthandazo. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo isabatha sihlabelelo senkumbuzo ezula nesenkumbuzo inkumbuzo kaNkulunkulu Ginu ofa Soja Nkulunkulu ngengoma ka-136 Mina ngabezwa izwi lakho Yeah.
ngiyayikhetha inkosi yasekuseni Manazaretha ingcwele njengoba ngizela nje namhlanje kuseni inkosi ihambe ilayeze ngakho ukuthi kufanele ngize ngizoyibongela la eThempelini lesandla leso njengoba ngiqale khona nje ngizoya ngale mini kusasa ngizoya ekuseni ngisi report ilokho nje engithi angizokusho ngiyabonga ke nami Manazaretha ukuba ngize la kinina ngifike ngikhulume nani kahle njengabantu ngifike ngiliphi isethembiso sokuthi hambani niye kuthuthukela ngifike ngize nakhe namadokodo inkinga kayikho ngaphinde ngasho futhi ngathi lokhu okwakwenzeka ngelilanga kungaphindi kwenzeke nje akekho umuntu ozongena ngathotho naNkulunkulu cha nikwenzile Manazaretha ngithi ngizonibonga akukho nokudothwa nje mina engakutela lapha phakathi kwenu ningazange nje nikwenze futhi nje okwaze kwenzeka kwaze kwathi lapha kungena inkosi ngathatha enikanye nabo babamba izimbuzi kwangwala kwangwasethuthukeni kwangwasethuthukeni waqhubeka ke ngangokuthi angasho owayeseduze nje umshumali uManqele wazizola ngamadle bakhe inkosi ikhuluma nami ngibuza ela eduze babi imbuzi yoqala uthi ubaba manje yena lokho engikuthume khona ukwenzile na nakaze thuli imbuzi elokuqala nje engena nje eqale esiguqa engena endlini uma ephuma kufanele ukuthi nethuli izimbuzi wathi uma ephuma nje wathi lalela la ngithambuza ukuthi lokho engakuthuma khona usale wakwenza na ngathi inkosi yamakhosi ngikwenzile nje bheka nje nangu nje nomshumali uManqele uye nobaba imbuzi phambili owase umshumali uManqele bese kuza owasekuthukeni bese kuza uMaduna kuza wasekuthukeni kuba nje inkosi yamakhosi yayisithi inkosi kusisa kwase kwenzeka ke ukuthi ngempela nganibona ngifike ekuseni nedlula lapha edolobheni ngimena ngiyabuka phela ngiyabuka iLof Street uma ngihlele edolobheni lapha ekuthunthukeni nithuluka nangena nje kahle ngalendlela leni yanani ncebe yona inkosi inibusise Manazaretha ngibone sikhonza kahle kwaze kwavalwa umhlangano ngubonile konke okwenzekile njobe ngasho ngifika lapha kokugcina mhla ngithi inkosi ngithe uma ngiyilandile ngafika ngathi phuma makoti sikulandile ngaze ngasho futhi ngathi nani lapha ngiyasho ngithi ngimlandile manje sibonga kakhulu esibone kwenzeka ngiyabonga mina njengomfundisi ingane uma zenze kahle akusikho kuphela ukuthi uma kwenziwe kabi lokhu umfundisi uyakhuluma mase kwenzeke kahle bese thule bese ngabasasho akukho ke umcimbi ongenawo amaphushana khona amancane kodwa nje wona umsebenzi uhambe kahle nenkosi ingithumile ukuthi ngizolibonga amen ukuthi inkosi inibusise sakubona kahle esasiku ngatheksile lapha ngoba umsebenzi wawuthanda ukuba mkhulu wabonakala ukuthi inkosi izoxoxoxa izohamba kakhulu indawo embili eziyovele futhi zime phezu kwethu lapha ekuthuthukweni sase sibona ukuthi ayikhona ake senze islogana sokuthi iThempeli ngeviki amaviki amathathu kube yi2.5 2.5 2.5 cha sawubona u2.5 owawusuka la eviki lokuqala kwelesibili kasubonanga kwelokugcina sabona u500 wafika noSibisi siyabonga lokho inkosi inibusise amen kwase kuthi abashumayeli laba bamathempeli amanye
athela la esandleni yaso aphumayele njengomanqele okomvunge bonke usihlalo wena wonke lamathempeli la ngaphandle sabona befika lapha ngesonto sabona befika ngesonto bafika no 10,000 amen base behlala phansi themase zabiwa kahle konke kuzokuhanjwa ukuthi ke manje kuyahanjwa kuyiwa kola uThixo manje sahle sonke nabo amen kodwa sasibuye siyasho sithi kodwa amathempeli amanye sawacela ukuthi phela sinikeni wona asethathekile nasedalekile khona kuzobonakala phela kuyiwe kuThixo kubonakala ukuthi khona kuhleleke kanjani lawo mathempeli sakusho lokho ngalelo la ngokuthi nje njengoba ngisho ngithi awukho umshado ongenakho kube khona nje okunye ukuthi okubheka ngaseceleni okunye kokuhle enakwenza nanxa ningazange nihlangane nathi ngakho wasithuma sokushayisa kwasishayisa kithi uqobo lokhu kwama-toll gate lokhu kwama-toll gate kwashayisa kwaqala washayisa ehleli impela ngoba engathi iy'moto ezaye enaniyifaka amatheki ayizange niyifake zonke ngathi ayifikanga na-20 enayifaka amatheki esansi okwathi uma sekukhushuka inkosi yeswa lokho ukuthi ifaka amatheki imoto ayabanika umnikelo wasema-toll gate the rest yezimoto zonke kwaba yilezo nje eziwu-19 isikhalo saqala khona lesansi usakhushuka saza ukuthi kulaba sasibathumele dola inkosi esithe uma befika lapho sekuthuthukeni impela sasesisanqobo ngithi leso sikhalo ukuthi awu lapha kukhetheke imoto kusisele thina njengamanje sibampofu njengoba sibese silwela ukuthi sizikhiphele thina nathi sesikhishwe uThixo sikusale inkinga-ke yokuthi mhlawumbe masimemeza kuzobe ngathi senza idialogue mhlawumbe sesiyalwa masimemeza sesiyayeka ukwamemeza ama-toll gate kodwa noma sesikhuluma lapha ekuthuthukeni sakhuluma ukuthi cha kodwa asiwamemeze ngoba manje na inkinga izoba khona noma sekuyiwe esansi sawamemeza kwasho ukuthi bese sike sama sithi phela nizofika nisichazele sikwazi ukwenza into eyodwa phela njengabantwana bakaNkulunkulu abahlangeneyo nabenza into eyodwa akwangenzeka-ke lokho-ke kusho ukuthi-ke sagcina sesiwamemeza sesiqala late-ke ekuqaleni kwethu late-ke akuzange kukhave lutho ngoba sazama khona ukuthi kulowo mnikalo omncane untombela wazama ukuyifaka sagcina-ke manje sesiphoqeleka manje ukuthi thina sifike kubaba ukuthi cha baba khona lapho siphazamiseke khona kuma-toll gate manje sibona ngathi angeke onke zenele iy'moto ngangokuthi nanokuyithela futhi iy'moto sayithela impela iy'moto ngesonto kwabonakala ukuthi ngeke sibe nawo futhi amandla okuyithela sesiphinde kwesibili ukuya phambili saphoqeleka ukuthi uma siphuma baba sikhuleke ukuthi cha kwesamakosi imali kapetroli yezimoto impela sesigadle zephuka ekuthenini zisuke nje la ekhaya kodwa manje mase kusendleleni inkosi yamakhosi ngeke sisakhona yayisithi inkosi cha inkosi ibusise ngizoyithela mina ukuya phambili futhi ilawo nje ma-loopholes nje enzekile emaNazaretha phakathi kwethu ngangokuthi kodwa ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uma sephinde buya ngoba phela uThixo sekukwakhe lapha eGoli angathi uyabuya nje before February nje kungabi indaba zalutho ngeke sisho lutho angabuya nje uThixo ayibone inkosi phela sekumuzi wakhe lapha eGoli usenebizi uThixo eGoli akasenawo umuzi manje njengamanje uyena onokuyishola ukuthi kuphi lapha afuna ukuya khona manje kufanele nathi-ke sizama ukulungisa lawo ma-loopholes emaNazaretha engcwele ukuthi angaphili asishaye uma senza into siyenze kanye sonke singayenzi ngokwehlukana ngoba phela singabathwana bomuntu mina ngaze muzwe uShembe ethi ephethe inkonzo endaweni ebucayi esepulpitini ephezulu esitezi ethi ukuthi ngixhumele phansi amen athi sinengijabule ngisokutha ngixhumele phansi ngabuka phezulu lapha ngathi uNkulunkulu wami angasilaya yena vele exhume ngempela hawu ngokujabula athi sokuthi ngixhume into eningi
eningithokozise ngayo nginifika nihlangene nibambene ningamaNazaretha njengoba nani bona nje lapha kuthi uma kuyinkonzo abese eyothatha ngapha ngakini akusekho phela ngakini sekungakithi angithi inhliziyo ayikhohlwa la ikhamba khona ibilokhishi ithi hayi mina ngiwasesanda neso noma sesithi hayi bo ngwakithi ekuthuthukeni ayibonge inkosi kodwa ingane ibilokhi ikhala ngakhulela kwamalume mina yiko ngithunywa njalo nje ekhulelela ekhaya ithunywa njalo ithunywa mina ngakhulela kwamalume asipheli nje leso sililwane leso kodwa kancane kancane no nexoxo laqala liwunoshopshopi la liwushaya umsila for 6 months wagcina usuphelile la seliba ixoxo la selihamba kahle lingasenamsila kusho ukuthi konke lokho nje esicabanga enhlizweni zethu okusiphethe kabi kuzohamba uhambe uNkulunkulu aqede sibe umuntu omunye manje ayibonge inkosi ujabule kakhulu uThixo maNazaretha ujabule kwaze kweqe uThixo ngangokuthi namhlanje hambisa iminikelo yaleli bandla wathi uThixo maniyolanda endlini ngalanda endlini ngoba ngihlale endlini mina edokodweni ngilinda ama report onke ayenzeka lapha umuntu mayithi umfundisi gijima bezongitshela bezomfika ngikhona edokodweni uma ngekho ngibizwa uThixo ngaphakathi uma ngisuka lapha ngibuya ngizohlala ngiba standby nje ngilindele lapha ngabona sengizolanda sengizongilanda ukuthi singenisa iminikelo ngaphakathi uThixo uzohamba ekhuluma ngeminikelo enayingenisayo nangenisa ingqomo emini engake egcwele isiliva lesikhwama egcwele inyala state yamaphepha uThixo uzohamba ekhuluma ngesandla neswe manje umfundisi ethi akafuna ukuvula i-can of worms uma bengasekushayela ubuzokwata kakhulu utshelwa ithina gcina ukuthi indawo yethu ingeyakho awusiyo umnikazi wale ndawo wena uyilizile eyakho kwesikhashana so awunasenyike ngehlahla konke lokho kwenza nje siyabekezelela njengoba idemocracy kahle kahle lento yenza ayikho emthethweni ushembe kuhlala noma ngasiphi isikhathi uma wena ufuna i-rebate nalezo sikhathi soshayela ushemboza kithi uzokhuluma nathi nge-rebate kwana noshayela khona phuma uhambe baba uwona ushembe afike nge-14 ayibonge inkosi uJesu sihleli naye laphana eTabaswe uthenga ngolesihlanu ngolesihlanu mthandazo ngolesihlanu wantambama siyathandaza inkosi yaphuma lapha basho umthifu unkayihambele nje futhi uphuma lapha ubheka ngaseceleni ngapha ushale uhlisili yakhe qhamuke ingane ziphuma ngapha zikhithi uyakhuluma nazo sizenkonzweni uyakhomba esontweni ishambe ngabe sesenzeni uNkulunkulu wami akhomba esontweni thema sithi amen ayingeni ngani kitchen yethi ngicela abafundisi bonke beze ngiyababizwa baba saphuma sibakshaya babesala abantu lapha balinde abafundisi manje ithi inkosi sekufikile vele ezulwini lithi selokhu isidlo sagcinwa uye ephakela ofish emfuleni ithi namhlanje yena angahambi nganika ngesidlo kodwa manje ngolwesihlanu isabatho kusasa sizokwenza njalo nabasizi bangabekho baxoshwa amakhaza ngenze njani mkhona bakhona bangishayeleli imoto ziyolanda izitshe ekuseni ngathi bakhona kwakunomvangelo umkhizi wasecilongweni kunomvangelo umakho ngathi abavangela abawu2 bakwazi ukushayela baba bangahamba wathi balande ngabalanda ngabe uthiwa nazi ikhiye shona leseni ngiyolanda izitshe kodwa isidlo siyodliwa nini bothi sidliwe nini mkhona ngesonto ngithi mina baba ngesonto uzoletha uthi njena ngiyawuvala umhlangano namhlanje kumakhaza la ongene emotini abantu bahambe ngesonto emva kwemgedi kodwa ngasekho umuntu baba ngcono vele ube ngani isabatha kusasa ntambama yathi manje inkomo zephepho ngathi konke ngokwakho namandla baba wakho konke uzobamezela inkomo zephepho zihlatshwe isidlo singene uthi kodwa abantu kabazilile kodwa seshilo ipombe uthi bawunikela kabili bawunikela ishumi unikela u20 la amashumi azebe mabili 2 rand lapha esidlweni wathi bazongena nabangazilile bonke abantu
so lo uma unemvunulo ufanele ukungena wathi ke akumenyezeleke ukuthi isidlo kusasa sibathi sisuka la sesibuyele sefoni kwafanele suku mina ukuthi Nazareth kuyaphuthuma noma wenzeka ngendlela yakho ejwayeleke ngakhona sasa isidlo sabantu bonke ayikaphumi imoto njalo fanele iphume zaphuma angazi ayigijima kanjani lezi moto zaphuma zabuya ngo-12 nezitsha ngo-12 ebusuku zesabatha sasoda ntambama kwayisidlo sonke savele esidlweni siqala ukudla isidlo sasentabazwe nje thina after 100 years sadliwa ngofish phakela ubhombela namhlanje ushembe umemezele lapho wathi i-Gauteng province yonke mayiparticipate etabazwe amen manje ikhonti awuthi ngikusikele kancane umanyathengela siyabonga njena kwisulu lingasiphazamisanga angibuyele ngezansi nami nikwazi ukwenza umsebenzi wenu yonke kahle engathi ngingama futhi alibambe ushembe lingani emini lize line ntambama ngo-4 o'clock senedlulisile ukusoda amen ubuhlungu kuphazanyiswa izulu umane isenkonzweni ngoba bathi besuka abantu bengene emotweni behamba bejabulile bengajabulanga ngiyanifisela kodwa ngisasho namanje awuniphathe kahle inkosi ngibusise lokho kushiwo ushembe ukuthi ngingasipheli ukuza la angizophela ukuza la nanxa ngibuye ekhaya nizobona ngami ngifika futhi ngizobamba inkonzo ayibonge inkosi akukho fanele ningakwazi okwenzakalayo lapha eGauteng yonkana fanele nazi yonke into niyenzakala eThuthukeni niyenzakala eTitiyari niyenzakala la eThempeleni siyazi yonke ngoba sesimuntu munye manje mayibonge inkosi amen Nazareth inkosi kusisene kuvile amen lokuqalwe bathi 126